ma justify mama who said tonsuom because 2007 MPP presidential primaries message ni bi no mu yusuo 2010 MPP presidential aspirant ni bi no message atonsuom ama o man survive no mo aso nim so o survive into o mo eku o mo ho preko yewura ba o mi akasa na okoka say aka 9 pe ni yenya 50+1 no na chese nyame ncha de ye koyanim omo so omo nte ase na obi akoye calculation ai ba omi abedi se sa calculation ne dia na o ma 10 no na o ma ye omo calculation se ne ba omi abeteki 300 years and say no waba be di president mo amo yes aninguase calculation no internal sabotage fo na mo yes calculation no ye bisam say Yewura John Dramani Mahama no ye sitting president onya 44% 2016 elections MPP sana internal sabotage ye mumra na nwumre na eni nkomo na me bomu power se minimum na eko mo ka asem bia na be bomu power na mo da fam because mo nsem na mo ka no internal sabotage no enkran student politics na na mo gusuwom nyansa bia nim agro wo mani so niamu ye na agro wo mani so nyans politics na internal sabotage mo ye no nyansa bia nim in the sense that a certain president echo elections President John Dramani Mahama onya 44% 2016 election mu any other figures here internal sabotage amudi honorable Kennedy Japan chi amopese mu sekuo no any other aspirants no Muwo any other figure say President John Dramani Mahama 2016 election no enya 44% no nya ya momfa mekire na Ghana fo no begu manim ase a certain president ekwa abato 2016 onya 44% what so are you serious? A certain president onya 44% ene ahwefo eni atiefo Moma fair judgment or comment section ho. Say a sitting president kwa about 44%. Na sitting vice president kwa about na so nya 41% ya. Mo amoshe mo Facebook, TikTok ni YouTube no. Senka mo ma fair judgment pa dia mo beka se hwan na ya de. A sitting president wakwa abatuo wonya 44%. A sitting vice president akwa abatuo wonya 41%. Cross to 42%. Se mo ma fair judgment ya. Why na mbaka sa waya de? The sitting vice president now wonya 41% no. Because a sitting president akwa abatuo anya 44. Na sitting vice president nya 41 so who say sitting vice president no marketing candidate or marketable o marketing ye very marketable. What you say anti say Yewura John Dramani Mahama etimi gina so ka say as a sitting president, manya 44 my yardie, NDC nya gidie wonmu no beba back to power. Na MPP Kennedy Japan supporter city social media say ebe di 300 years because our calculation no wrong. Ye bisa mo say Kofua enya 39%. Na kan 11 pe. Na kan 11 pe. Kofua penso na kan 11 pe. Montia ni MPP for
Kofuor kwa 1996 elections no onya 39%. In the 1996 elections, Kofuor had 39%. I can't 11 pay. 11 pay. Na Kofuor ere anya. Yemisa se Kofuor kwa elections 300 years and sen or win na. International botias no monumi na ediri because sembi amobaka bia me de mu beto fam. Kofuor nya 39% in the year 1996. Yenya gidie e ma Kofuor benya 56% in the year 2000. And only 300 years. Between 1996 and 2000, no, 300 years. Mose, you about me, yes, I calculation, dear. A bet taking MPP 300 years. Munim near moye. Because more calculation, no crown, mudimun to min track. More shed 300 years in a crown, mudimun to min track. More shed 300 years and so, abandonment to be. Adia den say mo ye bizarre mo share say e be take baomia mo amoti America mo amoti UK mo yire mo ho share say e be take baomia 300 years no abano mo ntubi 31st abano wo metubi e social media duma na mo ya ma Kennedy enti mo no mo dia ne say 1 o'clock ankrofo da no mo dia ne say mo be sora share propaganda mo ntubi. Enti Kofuor nya 39%. Na ka 11 pe. 11 no so no Kofuor ye man second chance no or the 11 so we need the year 2000 elections no. Enti aka 9 pe no e bra na ka 11 pe no kura no ye nya gidie say 11 ye betima achieve. And na aka 9 pe e easier for us to achieve and cross the 50+1. Yes. Kofuor pension na ka 9 pe. Enti ye ma Kofuor opportunity no or the 11 year den so e koso 39% no so me win ye. Kofuor second chance ye the man no or the 11 so 39% no so e me win ye. And then mo ba nyina ne say. Mo asema mo kan say Kofuor yewura doctor Alhaji Mahmoud Bawumia about 7 regions. One we need city be our hot. Ye be some say the 1996 elections, you know, regions sign and MPP win here. Regions sign, but yet maybe over 10 years. Yet over 10 years, and we need more regions, and we need 2000 elections, you know. Yes. And you are by Fena ye cocatra mamia brewa. What about me? I didn't 2024 no. Ye be catch and say, near the corner no, mammy, yasano. Now where dear, almost say, Otono, Akuko Funu watema. Nya Fena me quatre. Mami abrewa bi okotwa base o ye de obi aba na oton kokofunu wotema meme ni sada gina me koye campaign say ya sese ye candidate na candidate na aba no mami ni bisa say adwuma be na ya me so oton kokofunu wotema da bi me ni sada ge no ane mami ne be ka say na se mantem aso obi aso ton kokofunu ni bi bade ewura Bawumia de 2024 Adauroma. Yewura Bawumia de from 2017 to 20 year wa marketing no. Eno na nro kan ye no. Se polling station for Adauroma. Se mo mama kwanya bedima nim ne nyame ya adom. Na se we ni 2028 elections na. Men kasa obetinye. Entuntimi mama nchen. To send your honorable Kennedy Japan akase wow betting ya wow atade nye wow mpabo anya untimi man nchen no yewura Dr. Mahmoud Bawumia say o man no
Oman bia nkwaso bia no ye de ahiafo na kyekere enti yemfa ni die e man hiafo na ahiafo ahodin omode yi aduma ene akoma pa no ena oman ema oman ne ye den ekosoro enti oba ode anidie ebe ma akora ode anidie ebe ma panyini ode anidie ebe ma skafo ode anidie ebe ma omo nibie sa shatare papa o sa won shatare papa o yewura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia say obabie gate na yedan amaw ne nyina yasom oman no ama oman no apagya akọ continue ne ya frɛ say ekwana yewura Bawumia aspirant ni nyina sauti o masema ne yebetema ma job easy aye yewura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia adentia because ukoko duru Amsterdam sisi amino kasaya omani mu adisia wo mu yi adwuma sisi ano through digitalization no eburu 600,000 but wo mu nsara no pa nware enkose me call office you Amsterdam minor tie no amon crofo in IT and what Amsterdam one onya adwuma ewo America na oye not Amsterdam ho through digitalization enso na America amino na etua ne ka enso not Amsterdam ho ote Amsterdam through digitalization and nam say ya tete ne otiminya internet adwuma na company akese afomo na omo ye adwuma na Oslo na oye adwuma koda bia nso not Amsterdam na bosomi wagina katua yewura Bawumia so ba proper training yen training ye mabunu no omunya nimdie te se abrofo no ye no ewo IT mu no muti Ghana ha obetimi aseche no wanya internet work ewo Amsterdam obenya internet work ewo China Russia US everywhere not ya na bosomi ye de $1,000 ye dey atono mu enyo obia ono no kwaji ECG contract Cocobot contract ya na wa double contract no owia no abetwa Ghana fo mpo ase memi woska enye sa na yewura Bawumia e ba be no owia wa ka kire ye se ma bie adwuma chambia enso se ukọ Asin Central yemfa Asin Central na mo misa ne se ofo 7,000 workers Muntie ni yo ampe before and na me batra mo Canada Japan for you o say ono nko afa nipa 7,000 adwuma ya dana say a omo ye adwuma wo ne factories omo ya 7,000 momo musamma no na ese anumdwa wo hoi no wan hwa anumdwa ye anumdwa do beto problem mu Wadi MP 24 years ewo Asin Central ano no ka kire Ghana fo se ne workers fo nko aye 7,000 enti MPP fo nhwe so na monto aba man because our 7,000 workers okwa Asin Central honoma MPP police station executives nyina no omo ye 600 Wamu ya 600 Wamu a Canada Japan Afo omu wana juwa mu se ni cold store se ni senyo omu nuri ni passes Hey Kroma yese wa nya careful no kasa Ubedwa wanuma no waba behia nyansafo na nyansafo no de wayere atu fam se brim na da ho wo nine wo 7,000 workers a wo se wunuma na afa omo MPP police station executives omo wo Asin Central wo mo padwuma ye MPP fo amonhwa me na nwumre muntie ne ye na asem na asiro se wo ko Asin Central CCI MPP police station executives wo mo ni adwuma ye and so obi se wa fa 7,000 workers me question no yewura Bawumia de so ba Oman ni tumi a yede ahye ne nsa no
276 constituencies. And Mabuna Waba be a benyo mochefa because 1 million you for ye train no mono. Ye chan 76 constituencies now. Obia betimanya bed nipa 20,000. Obana nipa 10,000 do maba. Ame ye train no mo. No bia sore a ne kakra be kwana no di obey obenya. Eno ni your mind na ho de onka se ni sika. Namom Ofa Honorable Kennedy Japan. What did Canada done num so? Or 7,000 workers. I want to for Majuma. Yati. Na ye num say the odo num de batu and no near do what to form flat. And people for what the whole Ghana. I Kennedy Japan a Ghana num chiramono. Mummy son say 7,000 workers, you know. Asin Central Polling Station Executive do say ne wom. Me no ka say. Okwa Asin Central 600 and something polling stations ya omo polling station executives omo Asin Central no. Wo mu ne adwuma ya omo pa adwuma ye. Bare nora nanu ye nya obi manakwa akogina ho. Do you want job? Do you want job? If you want job, vote for Kennedy Japan and I'll give you jobs. Where a school dropout, brofo? Hey, where? One more call Legondul 3rd year now, man, certificate. No, one more mock cancer answer no. Condul 3rd year, no one needs certificate here. Who card on Asana Casa? But yeah, Baba Tnaha. Naya Bissase. Enipa na otia mo so be create jobs or the nyuma bebo the juma bebo what MP 24 years and also wo nyuma ono na be kan ye so ndo otimi ma nyuma baroko Asin Central MPP polling station executives pe juma ye wo munya bi MPP for mon sorry o MPP for mon sorry o na Kennedy Japan throne ya do so Ghana for mon sorry o say wo be manuma and so Asin Central 7,000 workers na wo no Asin Central pe a constituency when a wadi MP polling station executives wo mu nuru 700 wo mu nya adwuma no bi nye enti wo nyuma no wo ye no wo fa he na polling station executives enya bi nye abronye ko bisa questions we ya yesi e mo ntwhwa ne mra mo man crofom free UK emet dininte mo man ye man crofom free UK matwhwe no na na wo fa se safo na ba be kan ai ba mi crofo no kra pa abronya akunu ni nyina ye live fon mo na mo chihye madwuma ye mo bin free UK mra na nipa no me fra abronye o Brian sia o East Legon oba bie ye ni live fon no nyina na ye no papa wo etim etiri mo chihye adwuma na ye hwese ya na ye hwemo Asin Central woman nuri nipa 700 o 1% of the 7,000 no woman nuri nipa 700 o Asin Central constituency MPP police station executives woman nuri 700 and so adwuma ya nipa dasani ade buru ye kon wo kroma me I have 7,000 workers I have the Asin Central police station executives near adwuma ye it is a nyuma na so wafa no eyeda otimi fa adwuma na constituency a aboa wo ma wadi MP before ma aboa ma wadi MP 24 years untimi ma o ma adwuma ye ko kan we ya na ni baby mama na TikTok any Facebook oh mama me yi wa no o mon kan kire Kennedy Japan baby mama na say once or your banner dia ni kunu so medi matem no wonu ye besi usu akese wo ma ye kwa abato ntina wo no kwa wa yetimi ma wo ban no because wo no kunu say wo ye hook up etimi me no wo meso so kunu na ti kroma didi matem ma me da me no nkwa ne sa o dabi o dabi man nya wadwen say mon kan che Kennedy Japan baby mama ne say me ma bronya me bu mante me no nkwa sa ne kunu na all president ya dinu ena mu ma ena osora
otimi de maasi nyina du o matem edi Ghana fo atem trade boate afia Schwarzenegger nom edo o moto fam omu ma eti maame me a wo bedi matem anya wadwen se me beyi wa no because abatwa na ukunu no ekona all recognition kakra and na pese obeka bi ma no enti wo beka bi dia ene ma me nkotena TikTok na me so camera dada bi ani wan sign na me fan kan bronya asem na be ma no hu se me do no mami me ni hu adaje why me ni hu adaje ukunu na emu ma osoro didi ma tema me ni adaje mbedi watem. And you know, some me sad that you be do attenti po ba bitina. Opa da biano station na agunu. Station na aguna na mani bre ohia TV no. Mu station na agu o Madina Zongo ho no. Opa mo fa station no e mehye wo passe. Mo fa station nya wo dross. Na da bia afara ka bronya asem ni hu adaje me majiwa na ukunu na emu ma me meka bi nkyirawo. Dida bia ye na mo ukunu ne de mene ne bawie ba wo de menu ni asem because ukunu de satate no say ye nyina Ghana ha mema ye wo kroma nyina ya jetum say bema omumma no mfa ma nya hwe no eye Canada Japan enti oba bia one na wo ebetena Facebook be di me ma bronya tema me nkodi ne bi because ye de tate na ma ukunu Canada Japan so na mumma eye da tate we no enye tate papa me kwodi Africa Canada Japan sam minya na mom 31st no ye beja mo kwan because we need 7,000 workers so our 7,000 workers ya asin at polling station executives wo mo pa adwuma ye a wo nya adwuma mba ye serious pa no wo mo nuru 400 untimi ma wo madwuma polling station executives and the polling station executives are more nationwide. Canada Japan sama all can say woba bia nyuma oba polling station executives benya nyuma ye no kofo ma ne ye enya sika akese no ne polling station executives de so called nyuma na wa bia no ampp polling station executives say no wa form a wo mu free asin central